Therefore, I'm going to say, Mala show and when they make a cassa. Many about many of them would say me how be a woe, it would be numb on my would the chinchia also. We are open war and I say 5 blood and a how, and I said there be a stroke and a how, and I bear my wire and one passo, and I there be Nipa open visa, one anti I own visa, and I will be open crater. Why are one young crater? And I said the Italian now. But what is your family number? Ewa habaya every year juma. Ajuma bia me yama obia wo ho habaya ebe yi na de aka ho aya bia ma ama bibia atutu yama. Ama hawa eda wo so no afi wo so. Na wo so anya wo fa odi. Nti ba bia wo bia no. But what is your family number na frame me. Wo frame me a wo so ebe da no sire. Food and transport for Omaya and Shushimo Ahu Juma Paye. Until Mamma Tumi Krata, young fan year Juma, and Bua, we are Sifa Nabe Piata. I'll be a thousand, but body say, oh, friend, to be joined. Mela for me ma kwaba ediva too much GH so na send the money no and someone e ko twi e ko breman eno na ya bone bede na ya besen sanimu akenkan e de amamo na eye eni dala na ebeto dwa as a prophetess owo takwa eye abra owo ne counseling room no na nipa bonefo akoto ahya ne so na omakunu ama enei mami atwa nananom ewo ensiedo na ene ensema abeto dwa eni se eye police superintendent owotakwa division crime officer ye friend Kusi appear superintendent Kusi appear ono enenei ocho mu se in fact enra ne siye ewotakwa mountain so no enye ade a omofa no fedi agro omani anje ho kra if you say nyame difo de se eba ne sen se eye den enti na obi baba modiana wakwakwadi mami enkwa afri ne nsem abra owo ne counseling room na obo mpaye oni nyankopon edi ehia na eno na ene omunhwehwe mu a wobo apro ede call eye hia dan no mu ho no mo kwahwehwe mu ehun se mami eyampa obi na ekunu wadi na wuseye na emomu omo around ya from neighbors no etresen ni pensia ene enkrofo a wo hu se omo be park taxi na taxi a omo park no so number plate bia eni ho na omo park taxi no wabo moden efa asori dan nachi ene dan moto bia ewo ho eno hu se omo park odremu na eno achi no ena wo hu se omo dimirika wode esambe full eye taxi no walk no tia no speed so na abra wode speed e2 taxi no kra enya akwanhia eno nti enam so memrantie esi form repair taxi na nsa na wo san e2 atoa so na emomu police for atisa ensemi en wo bowura sorry dan no mu ehwehwe corners bia na ekyerese eyampa dan moto na ewo asori dan no echi no obetimi afa ho e dia bepie ewo counseling room ho enti we ekyerese onipa no onim maame no eyiye pa na sorry dan no so onim emu sane etie corners bia ene baabi a wo befa obetimi akwa kopie eye prophetess mafo asori dan no emu ho no mo na ne opese wuye bia watimi aye enunti wasra ese timamufo onipa biara wate se obi ekodi sa ewu anase wahu enipa bi sa no omomodian se obapi obabapi police fo no na emomu omo mantem ho no etrese amranten de wohu wonyiye na emomu ade abaako ne se Oma refuse say we be describe actual police for no because police for no crime division no omo akwanya hudo bebre so we faso wode echi owudini say de a omo maintain mu etimi describe nipa no oti say ade atra eno beboa e ma say drawing bi eno be ya oma draw na oma timi figure out the kind of person nipa no nenso maintain mu hofo no refuse say we be dan sa nipa ponifo yi describe wa mo akyere na so wo se enya de a wo beda e wo ensem we so esanse
Kame yese enna kakra ebe no western region hono no ya target hono mo pa se ye de ba be ye asoye bi ama crime nanso ene won na enya de a wo bebu omani agu eniema bi sei so a ebekoso eye ene aye prophetess Rose Boafua ochina ebetimi aye obi foforo enunti won ma akwanya se so ya kromfo wo yo widini biara obeba sa eman mu hono no na waba bedi nyamra nsam na wi awada wo ho ekọ na Abraham eye maami ni ku Mr. Mponsa ekoto ne yere ese odamojemu a ofre police fo ebo kokọhwe ye in fact na asefem ohwese nye bema esuo bema etwagyaadwo na osu ninjira na kyese wonusuo ewo hefa krampa wo be esubi enunti Abraham wode body no akwakohye eye mortuary na wo kra no na afenso enhwehwemu ekoso no enya de a wo beja ene stone on 10 na ene Abraham wonyansa entiye se enipensia na ekosa around that ante kwansia yehu se eye maami ewu eda ne counseling room no omo etu eye omo investigators ahodo egu hono mo enunti bibi biara ewo asori dan no mu ewo se omo take omo capture ebeboa ama omo etimi ahwehwe eye maami no ensem mu nipa bonefo a okunu ni ade wachimu se ampa se okọ eye na sori hono mo de anene eye ne ewu ne se ka na ye ka se eba hono no ampa uhu ka no anamonten ewo hono no nanso eye den ase wo be hu ka kro efise na ka no number plate eni ho enunti se wahu ka bi a ye yusu no dada na eye number plate bi eni ho a eye bi a obetimi afre police fo no na wama omo entiye nanso omo hye abusua ene emma enyina hye omunkran eye ACP Olivia Aduku ena hye omunkran se abusua emom se abusua eraho abusua etwa edajo efise ekwan a ye maame Boafo Amponsa efa so efiri mu no eye yie nanso abusua enhye omsako mu den onia odi sa ewi baby biara owo baby a otebia wo behwehwe no na wonsa aka no na wonsa so kana baby a emrada no wo de emra beto ama abusua akoma atowom yam ewo mu se wachi nipa no na wo bua ne fo anase nipa no emra no eni ni di na sentence ni mpose onkodemu a emfa ya mami difo emma biemu na mom ni awo kan ni se abusua enhyeden na esi ewie nanso enya de a wo bejai ensem no mu enne anase ochina enunti baby biara wo befa bibi biara wo beje wo befa so aje na omabomode ya se wo benya nkrofoko a wodi sanyamona nsem na emomu wo srese timamufo no anase mantemhofo na omwohomwa police fo na investigation no enkoso sene oma start eye ene oma momahu se enipensia ene nkrofo bia wo ba honom no wonkoso anfo omani entoto na ne bebe bia nso woma police fo no aso ente na eno no wokwaso eka se obi bia enye ahweyie because say no sene akronfo no omani abre no wani enna wo hoso na yabebo elsha osuse epusa na obehu ane sanye wapasa waye no na omaye enunsu nti obia eni enna ne hoso ne ehwe ye husu eyie na afei so se oye criminal bi anase uyo widini bi no waya wadwen se takwa mantem hono na wo ba betena na wadi ewudi a ene na tu hofo na bu wakatem baby a wo befa no na wo de wo niam fa ansa na omaso mu na ntisa na wodi unyamra nsam na wache wo de a ene na enye obi na ekum antwi bo asia ko ene de ni ti age akyerema we ene afutu a wo de ma eye criminals a omabede eye takwa eboso na wo pese wodi nsamfo na ye ka se police division se wo wanye omadwuma yie no enya de a enei omada omani egusu pa se obi ani mpo na ye ne ya na oni space opa akwajibi ene toporo bi a wo baba bewremu na nipa bonfo bi a obeba betena krom ho abedi ewu seyi anase ne omadi omachiomo na omode emra no nso eni omadi na ne yie to no ye de yie ada enunti obi biara eda onna ma we enye hu emmo omoti baby a asori ewo na ntrese se de eye mantenu mu aye hu enunti untimi na
nante o pese wo ye bibia wontimi enye dabi wey atrese maame no na oma target no so bi the ball won pa ese wo ma beku maame no ese na so we nti ene Kristo sumi ebi mu krampon aya competition we beka se nipa ba me hododo na ne o pese oni ni nyonko sofo anase ni nyonko difo wo si akan se ne eye footballers esi akan anase musicians ye award program bi no ye anso nyamesom award biara enim enya dia obi biara obetimi eni sofo bi a compete nyame ema adom na eye na adom no omo an compete enunti eno ane se adom no nyame ade ama no bekura no wadi ulemu ye enunti no wo sra se ewem hofo nyina ema omakoma ento wo jem wababo wo ho ban na emomu obi biara onim enipa kuma waba honom sa time no obeboa ama police fo omonhwehwemu akokan no wama modian se waba eboa wom no matimi ahwehwemu wey ene nsema ye di free eyetakwa ye maame prophetess Rose boafo amponsa a ene da ebeto odwa se ye kunwa ye maame ya oye the founder ewo asori a ye frɛ no the Word of Knowledge Church ewo akuapem ewo takwa mansi mu honom no ono ena ye de ne nsem aba betudwa ne wuo no owu a amanfo owuye aja na nipa bonfo bi ade ni kofa mu a ene da oto anananom ewo nsie do no wey ene ne afri mu aba betudwa na momu ye hye mo bo se ye de ye ni ebedi ensem ye chi ne wo mu bia se ne police fo etrem se omu live stones bia on 10 no ye so ye live yes stone bia on 10 ne wo bia no ya de baba besom ahwefo na mum hwo ye na ebo ho ban like your video na share your all the social media platform no so and then down here too much no subscribe to channel no ya the video bia tuma na unsa etimi akabi from Empress Anna mama nyina akechire ba kope mejeso. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Mudiani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Ebiani Bia, Ebiani Pabedidi. Wow, Shenamna. Well, you my dear BB and MBA. I had a 7 up here, Bedidi, a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road. Opposite the self-filling station.